Prynhawn da, mae'n bleser gennym heddiw gyflwyno cais ar gyfer grant mwyn sefydlu rhywbeth arbennig yma yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant. This is an excellent opportunity to create space that will benefit the pupils, staff, parents and even the wider community. Yn dilyn trawodaethau hirfaeth, rydyn ni fel dysgwyr Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn teimlo mai y defnydd orau o'r stafell fyddai Llyfrgell Cymunedol a hwb llesol. But why a library? And why a wellbeing hub? Gwyddwn fod Covid-19 wedi cael effaith newidiol ar ddatblygiad cymdeithasol ac addysgiadol y dysgwyr, mae Llyfrgell yn cynnig adnoddau addysgiadol yn ogystal â gofod sy'n helpu adeiladu cymdeithas. We want to engage children in learning, and the library is a way of igniting their curiosity about the world and firing up their imaginations. Mi fyddai hyn yn golygu bod yna amrywiaeth eang o lyfrau ar gael o fewn cyrraedd pob dosbarth, a mi fyddai mynediad gan yr Ysgol Saesneg drws nesaf yn ogystal. Fel hyn, mae pawb yn arbed arian. So I think it's a good idea because if we read more Welsh books, it will benefit on our learning Welsh and we can make new friends. I love reading Welsh books and it will be nice to have more of a choice. So I think it's a good idea because you could make new friends, you could learn more Welsh if you don't already know Welsh, or you could practice more Welsh and read English and Welsh books. It would be nice to have a wide range of Welsh and English books to pick. Helo, Mark Jones o Ysgol Llandeilo a fi yw cydlynydd Cymraeg yn Ysgol Llandeilo, a dwi'n credu fydd y Llyfrgell Cymraeg yma yn werthfawr i'r plant ni i ddod draw i helpu nhw gyda'r iaith a gyda siarad a darllen a ysgrifenedig hefyd, a fydd yn werthfawr iawn i helpu nhw i ymarfer a i enhanso Cymraeg nhw hefyd. Helo, Catrin Thomas yw fi o Ysgol Gymraeg Llandeilo. I ni wedi sefydlu cwtsh mwyn iechyd y plant yn yr ysgol. Mae'n le nhw fynd i ymlacio, twmlo'n ddiogel, a fynd allan o'r dosbarth pan mae rhyw broblem dyn nhw, a mae cymorth na iddyn nhw. Fi'n credu byddai hwn yn hwb mawr i Teilo Sant, ac yn siŵr byddai'r plant yn elwa'n fawr iawn. Some people might be looking for books to choose from a wider range. Hefyd, dwi'n credu fydd y syniad da i adeiladu perthnasau rhwng y ddoi ysgol ac i plant cael ffrindiau newydd a i nhw siarad a ddod â ddoi ysgol gyda'i gilydd i wneud cymdeithas mawr ac yn hapus hefyd. Tu hwnt i'r ochr academaidd o bethau, mi fydda'r Llyfrgell Hwb yn obod am y ddefnydd, am y synhwyrol a fydd yn galluogi staff i ddarparu raglenni ymyrraeth. It would offer a peaceful, private and safe space to facilitate interventions such as circle time and emotional literacy without else the qualified members of the staff, which is such a vital part of ensuring that children's health and well-being is being supported appropriately. Byddai'n braf i gael ardal lles sy'n dangos parch at dysgwyr a gofod i fynd i'r afael ac anghenion lles y dysgwyr. Yn yr un modd, byddai amgylchedd i fagu cariad at lyfrau, boed wrth wrando, trafod neu ddarllen. Yn fuddiol ein dysgwyr presennol, dysgwyr y dyfodol a dysgwyr y gymuned. Defnydd posib arall o'r stafell fyddai cynnal sesiynau trosglwyddo gan gynnwys sesiynau iaith a chwarae i blant sydd ar fin dechrau yn y meithrin. This will be an opportunity for new children and their parents to get a feel of their new environment and to ensure a smooth transition. Wel, fel rhiant i blant ifanc, byddai cael llecyn fel hyn yn mor werthfawr i gael pontio rhwng y cartre a'r ysgol a cael ymynediad at yr holl lyfrau a'r adnoddau byddai'n rhan o'r llecyn, jyst mor fuddiol wrth i blant baratoi at ddod i'r ysgol a hefyd fel wrth bod nhw'n mynd trwy eu siwrna nhw yn yr ysgol, dwi'n credu byddai mor fuddiol. I think it's a fantastic idea to have an area in the school where the children can choose from a vast collection of books to read a story, to listen to a story and discuss a story. It's a really exciting opportunity. An added bonus is that it will be available to those that aren't yet eligible to attend the school and also the wider community, including Llandeilo CP School. Also, I think what's very important is that there'll be a dedicated wellbeing hub for children to make sure that they're happy, relaxed and calm with the knowledge that they can speak to somebody if they want to regarding their problems
or even just have a few quiet, peaceful moments. It's a really worthwhile and purposeful project. Wrth cael y llyfrgell, dwi'n teimlo fydd yn cryfhau trosglwyddiad i'r plant ac i'r cydweithio rhwng yr ysgol a meithrinfa Tywi mwyn magu hyder a lles pob plentyn, ble bydd staff y feithrinfa yn gallu bod yn rhan o'r broses i helpu'r plant i cartrefi yn lle digartrefol wrth bod nhw'n trosglwyddio o'r feithrinfa i'r ysgol. Does dim amheuaeth felly y byddai gan y gofod newydd amrywiaeth o fanteision a byddai'n cymaint o bobl yn elwa honno? We very much hope that following this presentation, you are able to appreciate the benefits that the library and the Wellbeing Hub provide our local community and will seriously consider supporting us in our venture. Diolch am wrando.